PN16 je dostupan u prečnicima od 16 mm do 110 mm sa maksimalnim radnim pritiskom od 16 bara i 12,5 bara. Kapa spojnice ima 4 do 6 navoja, što obezbeđuje čvršći spoj i veću otpornost na izvlačenje cevi. Posebno oblikovano ležište prstena u telu spojnice sprečava uvrtanje gumice prilikom umetanja cevi. U slučaju zateznih opterećenja ili hidrauličkih udara, otpornost na izvlačenje cevi je zagarantovana, jer poseban dizajn steznog prstena obezbeđuje sigurno prijanjanje uz cev. Proizveden od primarnih sirovina, sertifikovanih za pijaću vodu, odlična dugotrajna otpornost na pritisak. Naš asortiman kompresionih spojnica omogućava brzo i sigurno povezivanje polijetilenskih cevi za industrijsku, komercijalnu i kućnu primjenu. Polyext nudi kompletan asortiman spojnica i adaptera za sisteme pod visokim pritiskom, posebno projektovanih da odgovaraju performansama naših ventila i cevi.